Ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance tu balayalam do konrat ke sangma kandon arngut ki sembut Menteri Rangba bat kini kidai na ka National People's Party. Kini ki sembut Menteri Rangba kidai u National Vice President ka National People's Party bat MLA jung ka Pen Ursula ba Preston Tensong bat u MLA ka Nartiang Masnyo Bahalang Dahar. U National President ka National People's Party u konrat ke sangma hene ka sengi ulapan bana ba ka Sarkar MDA tu kan thup ya prangut ki Menteri Sarkar na ka NPP arngut na ka UDP bat mariwe na ka BJP berka HSPDP. Ki khubor bayajan berka MDA tu ki atu baki MLA ke NPP kiban bam semai kum ke Menteri Sarkar nalor ubak Preston bat Masnyo Bahalang kiban bat ya ka syuki Deputy CM kidai ikong amparin lengdo MLA ke East Shillong makomingwan ombon MLA ka Raliang Eti Mandal MLA ka Pulbari Markus Marak MLA ka William Nagar bat urakam sangma MLA ka Ronggara Siju ki MLA ka UDP kiban yo e ka syuki Menteri ka Sarkar MDA tu kidai ubak polengdo MLA ka West Shillong baru makarmen Shela MLA ka Kliriat. U MLA benang syujo pa kasin banengkong na ka HSPDP na mau tarasyan ba syakliar warjeri unyo e ka syuki Menteri na ka parti bat ka BJP pat kelajit u MLA ka Penthor Umkra uba ELHEK. Ka kubor ka bompar laban pentikana bayatu uba Presiden ka UDP bat MLA ka Mairang uba medba lengdo ulak banwan paibiang kum ulampang ke Yunarbar tau aing ke jela. U konrat sangma hene ka sengi ula pentip bak NPP ru kala terwai ka kerteng jung kertong banyak hune ke election syaka syuki lampang ke Yunarbar tau aing. Bat bau daya keren menta bagi paralog bayadon ha ke MDA tu banyo e ka jing menjur lang.